Motoka loka police ngol ingarenit kojasi atesin kau anwadolu ne koibuga soroti osawani kanyare ichakitos atesin nuka Bishop Patrick Okabe kamuchalatake Christine Soroti Konja mazesh lamza marehemu heshima toa adolukulo ke soroti ejasa sadukun engare no koluka Einono kese jauneta tesinunu tomo yapi isin luka ichu kaneko ibuga soroti kano ija ikinango sibib John Francis Okuma neseraban loka inos loka iteso Rena pak na iturur na epol ratwani ar na epol mametakiro ipedoro na ito soma anwa itetemi alangiru na atwani ariana itaono kitururete aponio pesikinae mendera lokaiteso asaduku na ka Bishop Okabe apotuakio kolele ata kaniaji solota luatukuno ya pesinilu aireki na tesininu sande pole molot nesengareno lokaiteso lo ebworo Okabe kwape epiri lo engangit aina petanu Einono Erai tururnoi oteso Eraina apaki le langirdoi oteso anwata niare ngoli lo lem aje pudalo anyino be Einono lokiteso eloskingare ne angaya ona kipuchka pol teso choranga atukotana ni jara tukon na ki challenges kere aje Okabe kidi arucho gno Okabe atakere ikarule puwa hakyo na lomoro parliament 2016 so abudo ngakele o sili ngare ngiko satakere airabet ebe ora lola akiyo ko kabeno aya amarkikena na mijaso siganga na polo teso apotu isolota Ebworoto Okabe kwa pengare non lo amunono ajeni Okabe anwana lakini so aitoso mikinemo ikoku inachika na polo ntotokosa do bet nyasamina rungo Okabe da pipil atwani rangisi geskera uparke da kerero so buije hore kunai alosi yombe ya piedo berene akonda setinyo ichani ngongisi kata renle yoko Kupana kitungai projects Serere ni cheli pege a regional overseer of National Fellowship for Born Again Pentecostals kaniote so Bishop lo yengunan Justin Edweu oguti nesediope Ebworo Okabe kobale biaro paperoke mama lama tuma polisa mwimi kesa sala kijana kino kanisa ratuna la kukurana jana kini ijakarede joko dole ngarna kini tonga dokta ngerekera so Okabe ratuna la joko le paperono karaida mama pono chama ena itunga luo solot arere nguna ireki na tesinino konye ya pono chama kina ingari no kuluka Einono aidoko kina tur toma ates na ka Bishop Okabe jenunete la itora nesi kamin abunane councilo lo Serere district boykin kanwa jaikina ngosi bib ne ya jaingare no ni kechelem Godfrey Ojore TV East Soroti